Oliva. Mama. Oliva. Nakuja. Tangu nikuite ndo unakuja. Mama, nimekuja. Au na wewe ndo wale kama warokole. Yesu atakuja, Yesu atakuja. Atakuja tumuone. Siku moja nikiwa zangu naelekea kanisani, nikasikia mama mmoja akimwita mtoto wake. Yule mtoto alikuwa akicheza na wenzake. Yule mama akamwita mara pili, akasema mwanangu njoo. Yule mtoto akasema mama, niko nakuja mama yangu. Yule mama akasema umekuwa kama walokole, wanasema ya kwamba Yesu anakuja. Acha wale mbona sasa hajaja, wanatudanganya hawa walokole. Sawa tusema, lakini kumbuka iko siku hii neema utakuja kuikumbuka. Sema unavyosema ndugu yangu, lakini kumbuka kwamba Yesu anakuja, lakini usitamani siku hiyo. Niliwaza peke yangu, nikawaza na kufikiria, maana kama neno la Mungu linavyosema, hiyo siku sio ya kutamani, itakuwa ni siku mbaya, tena itakuwa siku ya utusi kwa wale watakaobaki duniani. Niliwaza na kufikiria sana, cha kushangaza wanadamu wanaitamani ile siku na bado hawataki kumwamini Yesu. Wewe unayo itamani hiyo siku, ukawaza ukasema walokole wanatudanganya. Usitamani hiyo siku tena, omba sana Yesu achelewe kuja. Siku hiyo ni mbaya sana kwa wale watenda dhambi, kwa wale wanaoacha kumwamini Yesu. Ni kweli mwanadamu wanahubiriwa, lakini hawataki kumwamini Yesu. Mwanadamu ni kweli mwanadamu wanahubiriwa, lakini hawataki kumwamini Yesu. Wanadamu hawataki, wanahubiriwa, lakini hawataki kumwamini Yesu. Laiti wangejua wanadamu yaliyoko mbele yao, wangeachana na dunia wakamwamini Yesu. Mwanadamu, sikiliza nikwambie, ukiwa duniani, ukiwa na neema, lazima umwamini Yesu. Unahubiriwa mara nyingi, lakini hutaki kumwamini Yesu. Biblia inaniambia, maandiko yananiambia katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, Biblia inaniambia ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi
anatoka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kwamba ana muda mchache. Wewe kijana mwenzangu, unahubiriwa neno, unakataa kuokoka, unachezea neema, unachezea wokovu. Mama, baba, okoka, amini Yesu, achana na dunia. Ndugu yangu, ni kweli dunia inapendeza, ni kweli dunia inatamanisha, lakini achana nayo. Andiko ananiambia mtu akipenda dunia na mambo yake yaliyomo, kumpenda Mungu kumo ndani yake. Mwamini Yesu. Yesu anakuita baba, Yesu anakuita baba. Shauku yangu ni kwamba mwamini Yesu. Mtu mmoja tu anapotubu mbele za Mungu, huyo ni mtu wa thamani mbele zake. Neno la mjo mama yangu, leo hii una neema, unakataa kumwamini Yesu, unabembeleza, unakataa. Iko siku maneno haya utayakumbuka, iko siku utasema nilihubiriwa nikakataa. Namshukuru Mungu kwa sababu kile alichonituma mimi nimemaliza kusema.